ከላይ የሚገኙትን የእጅ ሻንጣ ማስቀመጫዎች ሲከፍቱ ዕቃ እንዳይወድቅቦ ይጠንቀቁ። Before takeoff and landing, please place hand luggage in the overhead compartment or under the seats. Bags must not be placed in the aisles or next to an exit. Please be careful when you open an overhead compartment, as baggage may have shifted during the flight. በየወንበሮቻችሁ ላይ ያሉትን መታጠቂያዎች እንደዚህ ይሰሩ። ለመፍታት ደግሞ እንደዚህ አድርጉ። በሚቀመጡበት ጊዜ ሁሉ የመቀመጫ ቀበቶን ቢያስሩ ይመረጣል። Toilets are fitted with smoke detectors. It is an offense to tamper with smoke alarms. ድንገተኛ የአየር ግፊት ለውጥ ሲደርስ ከበላያችሁ የሚገኘው የአየር መሳቢያ ጭንብል ማስቀመጫ ተከፍቶ